Wanetire yako bro. Vita. Omobishes. Wanetire yako bro. Vita. Omobishes. Wanetire yako. Vita. Omobishes. Muda yo handi grip fugaisho yo. Float. Abuche oyobere kuno Fatimbondo yo handi grip fugaisho yo. Float. Kora buche oyobere kuno Fatimbondo yo handi grip fugaisho yo. Float. Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Igitinyiro TV. Nkuko mwabyumvise rero birakomeye cyane, urugamba rukomeje gutogota, ibintu bimeze nabi cyane hariya mu misozi ya Minembwe. Ibintu birakaze cyane, ariko inkuru nziza, inkuru ishimishije, ndababwiza ukuri M23 irimo irakorera ibintu bikomeye cyane hariya mu misozi ya Minembwe, imaze guhanura indege ya Sukhoi. Mwabyumvise mu majwi twabumvishije bwa mbere, imaze guhanura indege ya Sukhoi yarivuye muri Minembwe, yarivuye muri Baraka aje kurasa hano muri Minembwe. Iyi benshi twari tuzi ko bibikoresho itabifite rwose byahanura indege nk'iri ya Sukhoi. Mwabyumvise neza cyane, ikubita urusasu rukomeye cyane nuko iza kubandarara hasi, ariko yaje gukomeretsa abaturage kuko yaguye mu baturage, yatoromye ijya kugwa mu baturage, yaguye mu baturage rero, ariko ntawaje gupfiramo, ariko hakomeretse abantu bagera muri 4 aho iyi ndege yaje kugwa. Yaritwawe n'abazungu b'abacanshuro barwana ku ruhande rwa leta. Iyi M23 kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba, mwabyumvise, irimo irakora ibitendo bikomeye cyane, ariko kandi M23 ifite abasirikare bavuye mu mitwe igiye itandukanye, bakayijoininga aho irumangabo irasa, ndetse n'indi myitozo igiye ikomakomeye. M23 twari tuzi ko idafite ubushobozi bwo kuba yahanura indege, birakomeye cyane. Iyi ndege rero yari ije iri kumwe na drone zirenga 16 zije hano muri kano gace. Iyi ndege ariyo izirangaje imbere, nyuma yo kubona ko indege bayishize hasi, drone zise zisubira inyuma. Bivugwa ko izi drone zise zisubira aho zari ziturutse, muri kariya gace ka Baraka, aharunzwe ibikoresho byinshi cyane byavuye mu gihugu cy'u Burundi kwa Sebarundi, bikerekezwa muri kariya gace kugira ngo abariho bijya biva bigiye ku rugamba. Rero nyuma y'uko M23 ishize iyo ndege hasi, izindi drone zari zigiri inyuma rwose bizorohere, abahita bazikata zisubira inyuma. Ariko
kandi ku rugamba imbere aho barasana umuntu ku wundi birakomeye cyane. M23 irimo irarasa abasirikare b'Abarundi, irimo irarasa abasirikare ba Wazalendo, irimo kandi irarasa umutwe w'abahibu ukomeye cyane, ariko M23 irimo irabarasa nta mpuhwe nta miyaga. Biragoye cyane ufite umutima woroshye kubona amashusho nk'ayo dufite hano y'uburyo aba basirikare barimo baraswa ku buryo bukomeye. Imiryango y'Abarundi bafite abasirikare bari kurwana muri iriya ntambara bakomeje kugira ubwoba bwinshi n'igihunga cyinshi cyane kubwo abantu babo bari kugwa muri iriya ntambara. Bikomeje kugenda nabi abasirikare ndetse na Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'uko umutwe wa M23 uhawe ibikoresho n'abadiaspora ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye baterateranyije amafaranga bakoreza ibikoresho umutwe wa M23. Binavugwa ko izi mbunda M23 yakoresheje ihanura iyi Sukhoi, indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yari irimo ibazonze cyane, imaze gushyirwa hasi mu kanya gatoya. Bivugwa ko iyi ndege, ibi bikoresho byahanuye iyi ndege biri mu byoherejwe n'abadiaspora bafite ibifaranga byinshi cyane, baturuka mu duce tugiye dutandukanye, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abandi bashyigikiye umutwe wa M23. Umutwe wa M23 ariko mano kunda M23. Iyi M23 aho yarwaniraga mu duce twa Masisi, bivugwa ko yamaze kugera ku bikoresho bikomeye, harimo imbunda zikomeye n'amadrone, aho byari byaratabwe n'imitwe bari bahanganye, harimo n'ingabo za leta. Maze nyuma yo gukubitwa ku buryo bukomeye, izi ngabo za leta zicukura umwobo muremure cyane ziza guhishamo ibi bikoresho. M23 rero yaje kugera kuri ibi bikoresho. Ni byinshi cyane, imbunda nziza cyane, iminyonyo, zimwe mu mbunda uyu Felix Antoine Tshisekedi aherutse guha abasirikare bagiye batandukanye, aba Wazalendo n'abandi, aho bazihishe rero M23 iziguyeho. Felix Antoine Tshisekedi ufatanya bikorwa wa mbere w'umutwe wa M23, imbunda amaze iminsi ahaye abasirikare ndetse n'indi mitwe imufasha kurwana na M23, aho bazihishe. M23 irahageze, mu kanya gato turabazanira amakuru atohoje kuri iyi ngingo. Uduhaye amakuru atubwiye ko rwose M23 imaze kugwa kuri izi mbunda, ngo ni nyinshi cyane, ni n'ibikoresho byinshi cyane, harimo drone, harimo imbunda ziremereye, n'imbunda zisanzwe, harimo ibisasu bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi by'ibikoresho, imyenda n'ibindi byinshi n'ibiryo. M23 rero ikaba ngo yabanje kwitonda kugira ngo hataba ari agatego yatezwe n'izi ngabo, ikaba yabashe kuba yagenzura neza niba hafi aho ngaho hataratezwe ibisasu cyangwa atarambushi batezwe n'izi ngabo bagiye bahanganye zigiye zitandukanye, harimo FRDC, harimo umutwe w'abahibu, harimo abacanshuro, harimo ingabo z'u Burundi, harimo Wazalendo, harimo FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Uyu Felix Antoine Tshisekedi twahoze tugarukaho yagwiriye umunwa ni nyuma y'uko nimugoroba mu mukino wahuzaga Portugal ya Cristiano Ronaldo ndetse n'ikipe ye ya Congo, ni nyuma y'uko atangaje amagambo akomeye cyane yitwa Joseph Kabila imbwa n'andi magambo menshi agiye avuga ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23, avuga ko ateguza
abanyekongo agiye kongera akisubiza umujyi wa Bukavu ndetse na mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Abantu bamusetse ku buryo bukomeye cyane, baravuga bati ahari kuva muri biriya bihugu ho butari bwije hari yarotaga ku manywa. Nyuma yo gukodesha abasirikare, nyuma yo gukodesha abantu bagiye batandukanye ngo baze kugaragaza imbere y'ibitangazamakuru, imbere y'abanyamakuru bagiye batandukanye kuyu Felix Antoine Tshisekedi ari Felix Antoine Tshisekedi ari umugabo ukunzwe hariya muri kiriya gihugu. Abo yakodesheje bimeze rwose ngo nka kwa kundi umugeni akodesha barafotora mu bukwe bwe, rwose yabemereye ibihembo. Burya hariya hantu amashusho mwagiye mubona hariya babyiniraga, hari impande ebyiri. Hari uruhande rwarimo rumwamagana, rumuha amabu akomeye cyane, rumutororinga ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi hari n'abandi bishuwe, kandi ibi nibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi asanzwe abikora, kwishura abaturage bakagenda bakagaragaza ko yishimiwe. Ariko kandi muri icyo kivunge cy'abantu bagaragazaga ko bamwishimiye, harimo abatanga ibimenyetso bakoresheje intoki, harimo abakoresha ibimenyetso bigiye bitandukanye, harimo n'abari bambaye imipira mo imbere, bambariye ku mipira yanditseho ngo AFC M23. Byatunguranye rero muri video yakozwe ko hari uduce twagiye dukurwamo, ariko rero nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze abafataga amashusho bagakuramo tumwe mu duce twagiye tugaruka ku mutwe, tugaragaza ko bishimiye umutwe wa M23, bagakuramo tumwe mu duce twagaragazaga abantu bari iruhande bamagana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi noneho nyuma y'ibyo byose haje indi video nyuma yari irimo noneho bya bindi byose bamaze kwishurwa nyine no kugira bakomeze bacuruze video zabo, baje guhita bashira hanze noneho indi video y'akasamutwe, video iteye ubwoba irimo abantu bamagana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mukino wari ufite abafana benshi cyane b'abanyekongo, ariko uruhande rumwe bazari impande ebyiri. Hari uruhande rumwe rurwanya umutwe wa M23, ariko ngo bishuwe amafaranga. Tshisekedi nyuma yo gutanga ibiganiro yaje kuvuga amagambo menshi agiye atandukanye, aza no kuvuga ko perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila burya ngo ari rya tungo ryo mu rubingo twita imbwa. Ariko uko byari bimeze hirya no hino muri Kinshasa, intambara yari iteye ubwoba y'imyigaragambyo ikomeye, abaturage bagaragaza ko badakeneye no kureba no gushyigikira ikipe yabo ya Kongo, nk'urugero mu burasirazuba bwa Kongo, mu duce M23 yafashe. Abaturage barimo baratangaza ko batakishimira ikipe ya Kongo ishigikiwe n'umugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi urimo ubica. Imyigaragambyo rero yari Kinshasa mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi we yishimiraga ikipe ye yari iri gukora hariya muri kiriya gihugu. Ni ikipe yanganyije na Portugal, mwese mwagiye mubibona ku mbuga zigiye zitandukanye. Ni ikipe yanganyije na Portugal igitego 1-1. Ibyakurikiye uyu mukino byinshi, amagambo yagiye atangazwa n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, byose turagenda tukomeza kubigarukaho mu makuru ari imbere agiye atandukanye. TV ni Igitinyiro TV, rwose uko
byagenda kose duhora tubatekereza, duhorana namwe isaha ku isaha kugira ngo tubagezeho amakuru agiye yizewe atandukanye. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo umunsi ku munsi natwe umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, mukomeze muhahe muronke. Reba niba rero warakoze kugasaraba kugira ngo natwe utwifurize ibyiza muri uru rugendo turimo rwo kubagezaho amakuru yihutirwa 5 kuri 5. Imana ikomeze ibarinde.